Thank you.
celebration with BYS and BWS with Zimisho Hilila, Nathum saikorana rumida, meeting him upon so wuivang, ningshiya, itum milakam mandalaye, Rai Mamanda, itungwe, achwing, zinwe, rangayi, Hapuman Kwai Sauce, Mahaporang Laka in the remitui the Kachishat Aka Sauke. Announcement Aka Hina. Ajud with Jubilee, Rashungda Church, saikorana, momento avuri quimilo, the Nathum Kachishat Sadleye, Ashma Church, Kushopa Yangmichingda, Chili, Youth Pashinaka, Church Pashinaka, Women Pashinaka, the Laga, History La, Youth Naka, Church Naka, Women Naka, the Nathum Ashma Church, I know so the Kushopa, Yangmichingda Nathum the make up the in the announcement Sakanainen, Nishlakaran. Ari itum Nazin wing Rani Hapo Kwai Sauce, Mahapo Chaurang Laka in the Ajui Zatwagiji program Hunaka Jitamike. Tanmi Jujuila Ramshang, Inganing the Leire, Queer Seat, Ajui Queer Seat, Makul Baptist Church, Masot Kamila. KKL number 563, Masot Kamiseha, Akanra Kashia, Punge Baptist Church, Pangran, Jubilee Committee, Kasat Sangme, Lashio, Yaupei La Shimbre,
Women Secretary Etienne BA. Masotla Katum Leye. Number 1 li Queer Pashina Quimira. Number 2 li Punge Baptist Church. Number 3 li Pregahar Group. Kathara Tui Pami, Uyopung Wiena BWS Pashina Pamira. Matuimi, Dr. Johnson Chitong, Tuipong, celebrating God's redemption. Kakupla, KKL number 135. Kakup Seha, Dr. Ungmaling R. Shimre, Pastor UBC Pungyer. Here Ajung Zin Wing Ran Yine, Aritum Masot Kamila, KKL number 563. Sampanga Yorikatong Kundanganikada, Quer Nathan Midaitum, so Kuchikatlahi Sase. Kazing nang lake sa kawara na ligachung ningshiya. Ngazanla kay na lake sa atam ni na we mavakapei rashungda. Acho Baptist Youth Society and Baptist Women Society we. Hangshini the shini kala hangshini the phaka gshung we. Preshirin we nitre atam po na piranya na. Right on the episode mi na leye ila prana na. Itum le rang rumilo. Na we mavakapei na we kringa tuyen itum le. Ratam chithai mi da right on we ring rak le mirin hitharan na li chihanda. Shikasa ngai ne ito ma shung we. Mirin pikar chile. Shichinda itum oktuba shukbai itum le somilo. Acho itum we kathneya ngzin we kokru atam. Right on habuge rana na rang rumilo na ngjon milo program hili am ding dada shurupi
kaina itungui kiashi paya Reverend remember remind pastor UTBC li the luida akshida hokalu shitke ojana akshida kamil shitlo ningshiya isi UTBC with Deacon Ojaling Yurkra Kagathumali Chonchon Ungkai Women Chairperson UTBC Committee Ali Miss Alum Tamwa She is Sunday School Pastor UTBC. So isi agak the photo klik sambil. Continue sali se. ningshiya arriva ishiwui women we Jubilee Chairman anak sida sok mirano dalwida panglanak sida salus se itumna leisalala kayakha shingila kaya Miss Yopei Shimre Women's Secretary ETNBA Miss Nak sida Kaneli mayo chitung ishiwui talo kongkemi shawo mayo chitung pomdale kaksida shokmilo Kagathumali Pilawan Sario ishiwui medical in charge si Miss Pilawan Sario ahimra maide in charge saida ayali bondale yorna lala saida lana saida sida lalwida kulishit se itungui legisia pastor akandra kishia pungewi pastor ne amara shokero so arwi wi panglani hian ng samsa se ningshiya khaile
Baptist Church we the Nongman BYS li Bible Dictionary akha laga BWS li exhaustive concordance of the Bible BWS wuivang da shina presentation miradle juwan shilli kachung ningshiya Ari ishiwui program hi mathang chatwak pai sau se Ari him kasat sang mi lasio yaupei lashimre women secretary ETNB when na atam rakhui miaur na With okay? Genesis chapter 1 with verse 27 tada hange jita verena awe as a quida mi sakwe very we as a quida mayana waina shinau ji sakwe he brawe twine in a kayashiki kala yue ningshiya teilak eina local church way yau Bahoma Reverend Thoughtmu Saiza kala jenu soda awe deacon beng ram hiwe abunga hangu beng kala ram hiwe ojang ra beng kala teilak eina ach nitre mayondak leya BYS way kathanau beng BWS way kathanau beng kala Jubilee way kala anniversary way committee beng Razang haya Kongnai way pastor bing Kalaujang rapping Rami way la shilak haya Mola bing Kala delicate sada Daing data razang daklea Shitkasanga bing saikorali Iwing pa Iwing ningshiya salam midale BTNB women department way lala Razang daklea Ipogachi wali matailak eina saikorali ringapha salam midale asa nire lirazang haya mipokachi bole nitre hiwe sokami kala nitre ringapha sarano gji he hangai kasat kasang satyo kida message le atam chume khada mikhavai wuivang ina kunna kamanglala asa we mataila baina ngashun chong itum BYS we shongaina kasat sang mikhavai BWS we shongaina ishiwui department shongaina kala women le kakatom sada ina shnau pingle hitata katom sangai as BWS we 75 kagashung platinum jubilee mayon dale shnau pin saikorali nitre hi khamayonaina so khami kala manglarin le phekar karga kuya nitre sarano gji hi Jaina soda shinau bile raiga sang manglari ni thukmai da bekar kar ka phe atam sang sangai kalang sarano gji la hangai team BWS with team embracing the women within itum shinau bing itum me uklum itum ki pagla da ka thai aina soda chi accept ka sa jang chi itum shinau nali na klatana accept kasa kala naklatana naki pakla da kathai atam jang as morning service le ishiwui matui na hiwe thimi li besa kam thala kaina matui mi ai re ina hili mazang sai chlela ina kayang le kunna kamangla law khangtu janji na khangna ngana ko khui sambang e itum shinau be matai la kaina naki pakla da recognize kasa kala nali khibana shyangla ga ji recognize kasa Rawi tuijili yang gazang atam hitharan le matala kaina o batwina itum shnau pingli o nali mi pin hi da kachonga define salapai kanak latana rawi tuijili yang sang laga nana define katha ta sarakla shnau itum ping rawi tuijili yang sang laga shnau itumla mayar naula shnaula Rawi zakrin kuida shem kuye ji he Rawi tui eina hang chui wang eina
shit ka sanga shinaw aga sada shit ka sanga shinaw ping saikorana itum hi rivrawi naw ngala vone kala rivrana itum le awi zakrin huida shem ga haine ga ji hi mam lai sa ngai mne mi kamona ngatai da define sa salala nana thai gi je vrai shinaw aga na thai gi ji khikla ji hai ka nali ili rivrana awi zakrin huida sheme kala nali special salak eina sheme nali unique salak eina sheme samis le hang gai ta samle hang gai ta itum le fearfully wonderfully itum le shem gai rivrawi zagin in kuida wuivang eina chiwi value pa je mushman sangai ni no we uklung we khamatha ji no we uklung we nakipag le ji ngasang sangai ga ji hi hangai wuivang eina rivrawi zagrin kuida shem ga hai shinaw itum saikor we quality ji ba rivrawi zagrin kuika punga shinaw avung sang sangai rivrawi zagrin daga hanga tamji tharandi and we attributes being our nature's being ja ji itum we nature ngasang sangai ji hi hangai ji wuivang eina rivrali khangachi shinaw ja rivrawi zagrin kuida rivrawi zagrin changlaga ringdak leya itum ping leigashi ja lumashan ga thai thakui ga hai nem chemri ga hai kala phyomi ga thai chumi ga thai miza mimang ga thai jang pangshap lai la ga hai dignity lai la ga hai chiga tha quality ji shinaw e tumping we quality sang sangai chi rivrawi zakrini chui wangin rivrawi zakrin kwila ka shem ga haya shinaw e tumping hiwi nature ping he itumi mirin hili thaila ga ring shok nga sak kala rivrawi zakrin khui pungda hi kharinga mi phu avavung sang sangai chui wangin mina ka chonga hi the define sa sai chilala no we ka thukka uklung hili katuka uklung chile rivrawi zakrin hi kala haing sakai kala rivrawi zakrin hi ring shok sakai shinaw itumping we quality hi chikatha quality khui ga punga ngasang sakai itum shinaw ping hi da yek sangle agasang msang sangai chim maning mane itum we quality ching sage ji maning ni jang pang shopping home gazata learning home gazata ming poi wang home gazata itum kachong itum dressing li itum pai jang hi tak chui ga chui yang kai ka chi ba temporary ni je shimana wish ni na khak swing sam tang chi kholi na wi wang da ka shan ga chon ka te sang mi kai chin na ko kai kik ko mo khui ba amra ka ring de lai mo gun la ka rivrani itum ne hang kai da awi khama tha za green chi itum we eina awi itum uklung we ka hau chi ching sang sakai uklung we eina chi ka tha quality ji ring shok sakai 1 Peter chapter 3 we verse 3 and 4 li tum nakapa atam chi tharandi Peter nakapi gai chi li tum na thai shinaw ping itum le kamtha ta the clip no dress no tra ga chi pa chi maning la kana we uglung we matailak eina unfading beauty of gentle and quiet spirit chi pa ji chang rivrawi mangali word sala ka haya takui ka haya yang nem chemri ka haya chikatha manglawi quality ji hi we quality hi katha ta shokrukla ji ka rivrali khangachia shinawping rivrali khangachia shinawping rivrali ka thaya shinawping hile rivrali ka thaya shinawping hile hi katha we quality hi lei ji we wangin aman sak mai kap ka ji quality ji hi ni mathaga vai da tra ka poli te sangchi na mata ya maning mani da no we oglung le rivrali khangachia tamchi chandi rivrali ka thaiya
กไทยตามจิตรันดีฮีกระทำมาทำไม่กับกะจีรีบราวิจักรินจีอีทุมนะริงก็ชอบฮีริงชกริงชอบไปจังจีบางไอ้นี่ฮีกระทำมันสักละก็ให้ยารีบราวิจักรินรีบราวิคุณภาพเป็นฮีอีทุมชินาไปฮีคุยพูดก็อีทุมริงเข้าไปซาเซ่ฮีมันเนี่ยจังอีทุมริงได้เลยมุ่งก็ฮีวิคุณภาพเป็นฮีเลยแล้วก็คริงตามจิตรันดีมีเป็นก็จงขนาดนั่นเลยยังการละก็เขาเลยก็เชียมเนี่ยจะวิวังไอ้น่ะขังเทควายที่ปามิงละก็นั่งวิอุปลุงจิกทักขมาท่าหรือเราวิสักรินจิกทักควายที่ปาจิอิมรีสากไว้ซาสหรือเราลิขังเชียจ้าหรือเราลิก็ไทยอ่ะจิกทักควายที่จีถุงอิมรีสากไว้ซาเสกจีห่างไงชิโนวิสัยก็เรื่องหรือเราเนี่ยโซมีดาหรือเราเนี่ยมีกายอ่ะเอามาทำให้กับกจีสักรินสังมีกายจีอีถุงชิโนSase ke sini hangai, ini Jubilee ini kasa ini suatu yang ada tips hangai, ketom ngai cia hitharan cia haya ka, itu mesti nak beli mata makeup kerja, kasih makeup kerja, shopping sukses cia haya ka, bayar nak beli nak, kalau kahara ngarabing nak, aku ngarali, sini beli, ketom kami atam hitharan di, khala kami atam hitharan di, siniทางไม่กับก็จีช็อกช็อปชินาวิสาช็อปช็อปจีไทยช็อปจะวิวางไอ้น่ะมักขลับใหญ่ก็จงก็ชินาวิเลยฮิตไทยจีไทยดะก็จงก็ขลับก็ให้มาไปจะวิวางไอ้น่ะชินาวิมาทางไม่กับก็จีจงมักช็อปเรื่องมันเลยชินาวิบังช็อปมักช็อปเรื่องมันเลยก็ต้องอาตมจิตรานีขลักมีอาตมจิตรานีมาทางไม่กับก็จะวิวางไว้จะเป็นจีชินาวิจงเป็นจีไทยช็อปจะวิวางไอ้น่ะชินาวิจงเป็นเลยก็โลกขลับก็ให้ปังมาซาละขลามีแล้วก็เราวิมังอาลีก็ต้องแล้วก็ชินาวิมาทำให้กับก็จีชอบสักมีโลก็จีเฮราสังกักเลยอ่ะมีน่าเป็นสายก็ระลีวงไงอีจงมามาลายให้เสชินาวิจงเป็นนิ่งมาเจอไว้เสอีจงเลยร้านน่ะเอาวิมาทำให้กับก็จีจางปังเทไม่น่ะอีจงเลยยูนิคสาระไงน่ะสเปเชียลสาระไงน่ะ wonderfully fearfully อีจงเลยร้านน่ะคลิกสาไงนี่เชียมไงนี่จะวิบังไอ้น่ะจีอีจงมามาลายให้เสเรียบร้อยสักรินจีนั่นน่ะอีน่ะริชอบกับเรียบร้อยบางก็หอรักสาก็ไว้สาเสก็เลยเรียบร้อยมังอาลีอีจงริงจีไทยละก็โอ้ยน่าก็สาละก็อีจงริงเข้าไว้สาเสก็จีห่างไง as BYS with 77 years Kagoshung anniversary Mondale women with 75 years platinum jubilee Mondale Nitrai Pani Kamayona BYS we know BWS we know society kala members saikoro malingkamai raisangamai sara kala Nitrai hi Kamayona na itong may very ishiwui mirin le matailak ay na manglarin diทุกไม่ได้เพการการก็คุยทำเรื่องนั้นโซ่ก็มีมาจูคุยแล้วก็มังอาลีว่ากี่ตักเลยมีรินจีเรื่องนี้หำสังแล้วก็ปูก็คุยทำอีทุ่งสาเสกจีฮีห่างไงนิทรฮีขมโยนไอ้น่ะอีทุ่งเป็นไซโคอรัลีกลมไตลักไอ้น่ะน้องมันแบบที่ช่วยเมมเบอร์ไซโคอรัลีเรื่องนั้นโซ่ก็มีนิ่งยังคงchurch ngasarano members ngasaranoก็จีฮีห่างแล้วก็ตั้งเอาเกเรื่องนั้นโซ่มีโนเฮมันก็เสร็จสังเมลาชิโอยาวไปลาชิมเรอลิลกจุงกันนิ่งเชียเรนวิมินิสทรีแล้วมังาวาเมรโนก็จีจงเว้นจงเว้นอาริล presentation atam คือการเลี้ยวเสเจน presentation atam ฮี Jubilee committee วิบังเมย์ขอสังเม
Ungmaling Arch Shimray Pastor UBC Pungyar Anang Shobida Si Oja Waina Panglan So Aju Hiyan Kubai de presentation next lagay Baptist Church, Jubilee, Breaker Group, Jaina, in the Marang and Ingluila, Hangtag High Serial Number, Huey, and Matang Matang, the Tumera Quimiolo. Where the first, Jubilee Punge Baptist Church, Jubilee, Breaker Group.
River Kathara Tui Pami Nyopung BYS BWS Winner Ramyaurano Chiwitijang Chile Matumina Dr. Johnson Chitungna atam Chirakumiaurano. Kathara Tui Pang Rungse La Kapi Gazang Shaka Abashini Tuizakani Prohona Ngatang Kui Kahai Pina Hangrano Kajot we eina Ngatang Kui Kahai Ping Kakane Ephesians chapter 1 we verse
Van the Luda Pase. Kajia Crystal we tea kami we per piam kami manga eina itum we ninkan kayakha hak maha khala hivari we tuni. Amen. Nathum atam hitharan la higitha aman sakla gai atam smang sak wuivang red tide rally ningshiya kada hili iram we pastor irma awunga hangwa ping kharnau ping iram we yola ping iram we ara jili sheba sami dekle ping yarong la ping apong te the part kui dekle saikorali rally ningshiya atum saikorali iwi hakla gai salam midele jimang maning la rampoi khoer na matala kana pamie ajum maku khoer hinala la ka sarim pakla kana sami dekle saikor thela ka ringa pha salam dra midele ida itu mai longli senior salak hai pastor reverend remember kada khangate pastor tra ka presence adle hi thela ka ringa pha tra khle kada itum mui nge chaili ngate da yola we akhara pingla presence ad later kada itum mui member apong ngate da we tikan ong yura dekle awi driver no natum ka tong ali ngatsina tamitran ina shalam midle kada iwi hada natum saikorali ningshiya higda message atam khani sambang khang saki thelaga ina hiwi ningishi ringa pha tra khalei gi in hang ngai ne ithumna hili machuk yang laka Jubilee ji aya chon thang wai na ha pho kai ne yola ping na la ha pho kai ne aya da achon thang la she was a remember the message la mi haire aju rashum haire aju we topic yang sang atam srandi celebrating God's redemption ge hi hipa hiva topic hi ka termining mane hi common salak hai topic ka kane nathum na hiwi topic hila drag si share sai pai khangna langna ra arsal pai da khuye adon si scripture reader na talak na pashok mi here akhaw in the pashok paisa ge Colossians chapter 1 13 to 14 for he has rescued us from the dominions of darkness and brought us into the kingdom of the son he loves in whom we have redemption, the forgiveness of sin. Kashiga sesa se. Kathara kasafar ra. Nrao I hiling ning dele. No ning katonga. Rao sangaye. Kada message. Proho itum kajangkat. Katuka. Nana tip sangahai. No wisdom, no knowledge and the ledekli. Chila. Poking eye, itum saikorali, he will come to Mangai and Mening Salad. No, it to Parking Rome, Nelly, Sehar suck, I know an Akung Rome chili. No wisdom, no mangla gaturna. Me get you really feel some milaka. Soak me, a zin, a sang suck me laklo, the rolling a John me laklo, then a saw me loader. No, we pong merely lally the hosang the Seagasane. Amen. China itumna hili kasaiga jukum chuatam srandi topic hi kaman salak salala itumna celebrating God's redemption celebrating God's redemption
the word celebrate kasak here light sana luis la ti jana God's redemption Jesu Christana rana gan khmiji itum ringa paina celebrate sa de leng jina wo jana he topic he follow sa pa why katyoga hada itum na ngana khngrum Nathum the follow up on mikhavai had the thoughts kahangai sini. Ara nalikan mikhavai kecihili, nalikan mikhavai kecihili. Itum isiram le kan mihai do itum celebrate sadle. Ja. Jesu Christa na itum le yang le ning tong re ma tong re le keciwi question na walu first la. Ning ka tong ta ning tong la khai mi hiwa. Nalikan mihare kejana, ava. Jo celebrate sa ilikan mihare me cimerde. Kipana ilikan milak to. Ali walaku, no ilikat hadakan milak la. Kiwangai ilikan mikla, no purpose kilak la keji. Ana alingan kilak ki jinda yang. Idum kejang kata. Celebrate uklung ringa paji. Kezinam lekasung delay jaga. Iramli atam jistran ki situation in lesarto. Kirama kiwangai ne iramli hikan milak le jang tam. Aro 75, 78 guy re. Very shigasa. Aju itum na paning laka. Iwi ringa paji. Kasing ram leka shungra jahai ka. Chi question ka sadraga saisala. Rana na iramli. Kan mi gai ringa palle. Kata tekan milak to atam jitran wa gari ketam le maleilak la kha kiwan kan milak la jang na le sina plung haida na itum na ngatsan la kan le sala miom le khorom go okthi sala la prohna na purpose le lak ta aina le hokita kan khme ne jang no purpose ki lak la iju itum aju 75 years 78 years ka kahile no purpose kan khme purpose Itum salak ta lela ta kanahan legis ta. Itum na simple salak ay na nongra la. Ning tong la khai nongra sangde. Kai ka bo kiklum sam itum khalatun la feel da idla. Ning tong la khai nongra hi bo. Ning ma ka tong nongra hi bo. No na ili pral ka ili pesa mil. Ja. Ta ka na ili khwan praji no responsibility. No na ili ngau gi. Ili no na tha de pesa min lai ri ka tam. Kasi complain ba thiaw de ning ma tong ge ning ka tong naw hi wa awang han de ya wa ili ka phra tam li na ka tha do office lak sa khala jang china inga nui lak te le ka na yaven ni le shi na de le ra jang da man khu lak sa la awa vena ka da feel sa niya na ste rimpana ste achu itum rally ji da han sa shi ja rawning ji satisfaction ka sa ka ha ga le ra hi hon ka mai na bible la hang lak te efficiently lala sa thai la khai re raw tu la thai sar hai re any person na hilik lag sa dam san le hiaga harmony sang la tha na da sakata ya mi le puiteng ana ka hai re to run the question a man sa de kana we first love ya malay thura kistala first love ji malay thura de ang na ili ka tha da kan mi sagla ritem sa mi sagla ki chi ning ka tong malay thura ki chin da ba ji message li follow sa pai kwai ji wi chukum chu ji ayar ma sho hai kwai itong room da hi pa sho kwai in hang khang ngai ne ara Charles Spurgeon na hang alin tum tong the prince of Kiglan preacher ne da hang pom me
Anaga hangna, the heart of the gospel is redemption. Gospel we center ji redemption. Redemption malay gospel malay luigi ni. Kecine. Gan kami malay gospel here. Tiga haya. Bo mavakapei ji le gan kui kami gini. Ana hi center ni ji dekle. Ina jumjung sangai ye jang. Gan kami ji itu church na center salak le la. Itu very sisai kang te run itu mli kan mi gaji itu hi ko tong show le ko hiwi run ni yang rak ra ja ko yu kan khami hi itu mili le very simple le ko ta kan miracle da chung bu chu phung re church member ko tong sang de hi our first agenda ne gospel we center ne church hi ma sa sa ko church siva consuming church ne Pesa lak spend all got oktia. Consuming church neither. Kuyahogi. If it says church like a hunter. Also, Jesus Christ, ningshiya. Itum liniang lak is it. Machuk sangai jang. Other Tiana Matang Haimene, the heart of the gospel, the hanging redemption. And the essence of redemption is the substitutionary sacrifice of Christ. And he will send it and crossly take me to lock it and a gahang. Tangkhul a gahang. As you eat him, he'll get a salak. Twig a high atam, panning like a eat him we a wongra, a yingrahina. Atum we take what rock and leisalala. Atum minor maron the take we like a itum chiwi kachang cut center point focus masa sa kha athum na thamai mega hai thad le dak le hi ja lo lai ri matam la ke chi pa chen jang ning tong la kai na ana thamai mega hai thad le dak le ara hili Jesus Christ we redemption ji ari present hili celebrate thad le Laka, itum we redemption he we celebrate sa he we future impact hile regla. Kasi kharajanji mathuga ka future impact malay gizla.
사실 그 아주 셀레브레이션 노만 위 주블리 지림 팔라게 사 샤팔락 오미 라라이 이듬 선방서 제나 고 파기 있을래요 제나 먹고 상하이 있을 라너 그 탈락을 장데 지금 저 때문에 제나 뭐 상하이 있을 야 주블리 그장kat 옥롱 아이네 링가 파히 그장kat 지시 크리스나 사미 같이 왕 림파이다 tukлагana wow pagasi meningla uklungaina rimpaye rally ningshiya iramnikan mikasaji gisi hipai ana rescue salaga restore sa mikasaji jang idu morally shimanari sani myongweli khoromlo legisani ki panag mathe misamane jang idum ko hohi hada next to animal gathani khilga chara thada kapam chimang me khangde khi malay mene khaw rana kan me haido wo achuwa rimpa na haire ge chiwi ringa pha Jubilee khonji gadingram kashung sangaye ge jaina redeem meeting hi atumi ringa pha hi ba hada celebrate sab pha ge mening la atumi ringa pha hi ngate dangก็เธอริงกับพังเตดอคือเตออกที่วันริงกับพังก็เธอเตะเขาโดจีริมพานให้เดรันกันมีจีริมพานให้เดอีลิเพสสุกสาบลิลกกมีให้เดละนู้นคนไหนลีทรีก็เที่ยวกับมั่มอยากของเราจีละต่ออีวันให้เดโจอินี่ฮิตเดก็สร้างเราให้เนี่ยกิจอันนั้นละหังให้เดละคนไหนละคนไหนชิมคุยเนี่ยชิมคุมาทลายมั่งหันเราก็สาจีละอุกลงลีริมพานให้เด아주 주블리 히우링가 파 satisfaction 사다 이는 nel리 사용 하이르고 주링가 팡 데이스 표금이 우링가 팡 데이스 지다 사이게지 아주 이tum에 닝리 파닝라가 아이우 코나히 바 일모 지락만 이알림 표라 밀락므라다 사가라 히 카왓 칼레데히 하늘만 미살락지 아주 주블리 사잖아. 너 코나일린 인동라인 한 귀와금. 너림 파나이. 장 이tum 큰 제히라기스데. 저는 number 1 day we celebrate because we were once lost. The point is here wa. 이tum 링가 파히 시만 하이르가 사이나 간 귀금이 바지. China choker pina hangdala India live new sea palo je khane atum kigla pingli news maleilak na khlade shem khilo khiralo je khane news man ka sak malei thurde BYS ka sa o da phaulai na panglai na mathil ga kigla sa phagi ji miya ka tar de ta sangai lo lubluka ilikan milo da sa de kledala news bajin ava news padle hamo ali rethid makan mila ana natar likhle ji ka thadle to the question sa basla jaina ana na ilikan mi fulo inali chapter khushol ganali challenge sarada wathu hadla aja ali direct tarli ta sang de khle ji kan khui mila ka ana question sala da sa si ja auring ka pha ka tong ali hangi sis ya I thiogi ji na kan chok mila khai re hiwi kachori hangfai mele imne gichi mataka ne share sakis ajurim phase gichi maram le laksla hi inak saying le jub kigla kharachanli sinaw mati ga phangakla sangdale o ayi ngara jang sangdale o itum ne yamwala ka aju itum hi hitharan celebration de lekha athum wena kharab kharala athum le vrale hoki ke sa wena kharab kharala ke chena first point hi wa siman hair ka sa ji wi pha ko khui ya kreli mumbai li miya ka siman khai de kharnau ne wo siman ka ta ne wo lo ka siman khai itum ko tong na pha la ka so bali sambang jana firstly tui ki mang de
I saw so chapter. If you want to tas akla the penintu gana. Ka irim pai. Auring a pachi matala and a punctual. Ka confidence the rally. As you went in Mishman libre tesserari the shan. Queen I the shan. Tesserari the auring a father. She man the hyper ulunga takla say. Mean the mislead satu hyper zatakle. Got takla say. Mean the illikidnap sire, jelly itum cut the field sagla. Contain the films are avava, shimpuna films are there. In our lovely, he captures a guy, he shiman guy, I got a dog to lock the lake. I have condition got a lock the lake, police inform Sakshi, can tell inform Sakshi. Armakan quick hyena. Ipasina. Our ring a pa hung family to the young. Yeah. Atam shall arc and rasang wuivang. Ishiman Highland, Paki Kani, ningshiya. It yaure. Elimina Sakai sat yaure. Kitchilaisala. Atam shitranchi, Iram Fuhili, Salak and Otisala. Ganku Wang hitharan Calico. Tangkhul Church Rakametra, Kazambom. Atum is so miller, a table for me. Jana, we can't me. Shiman like a pagokui. Isaiah 53:6 lehandakleji. All we like sheep have gone astray. Morena itum rally tatwing a sakaji. Unite sakang a sak. Pagokui. Itum Bible hampome. 99 now tiger akapali pai Christian. During a party. Hak blake during a party Jubilee. Nathum the fields had the queer. Jenna, remember where God brought you from. Redemption begins when you recognize our needs. Hilihanda klepanava. Ilikan mi here kijihi. Ajalaka. We panning laka. Ramaron laka. Ili lakan mi here. Atum we pakapong. Ili prasan mamamda. Mikumu history moripung the prasar how the. He get the situation like a savana. Jesus Christ we Paulus had. Ili lakan mi lakari. Ili kashmana miyakani. Aju parallel. Aju jing kani katumuli parallel. O tharaule makule parallel. Iram church lakaida. Ili kan mi lakari. Shiman gaiji pakuere the. Ninga tongji, Chile gijine. Jana kakhneli. Second, we celebrate the price of redemption. The price of redemption. Gan kamihi, aman mapaim ne gijine. Man paim de. Milikan fai kasai na miya trakla tisangai ngawade. Aman mapaim de. Nali ilikan mikhavai kan mikhavai kasai na jikristali takshimai tui gijis system situation aina alisa thachina asiji likang kan gasakina thagi he will price cheap masalak mani aman sakla ke gijin nali kan mikhavai je aman sakla ke kon masarra mele gijina
จักว่ามันก็สักทีตัว embrace ก็เลยสักทีจ้ะอีวิฮิลีกันมีก็ให้อินสปอยล์สารเดมาสลักมาเดทั้งกันเดสจำนั้นมาสักเขียงมาเดอินสาวคนไหนวิ indifferences คิดเลยอิลีฮิลี interfere มาสักไปมันก็จีทว่ากันมันก็สักทีคุยเลยก็อิลีกันมีก็ให้วิมันก็สักทีคุยเลยก็จำจีเลยกินได้ไหมก็จีมาเลยก็อาจจะ visit church เลยห้างตะคลิกอะไรใจนะว่าที่เอากินเจ้าหน้าที่มันสลักให้อะปวดในชีวิตคริสเตียนเอาไว้เสียนล้อมีใครร่านั่นอิรามเลย redeem สักให้อะมันเฮียก็สักละโมอาทุ่มวังไงล่ะอาทุ่มในจิตเทลก็ฮอร์จิฮอร์มามันแล้วก็อาจุอิลีล่ะนั่นน่ะการมิลาใครมันเฮียก็สักละโมก็สิฮิมามาไล่ลักเซเจ้าหน้าเอาอิทุมุย worship itu worship is sincere sa phung ro ki khweli la sa the hawe ki wa maning la instrument ngare the hawe ki meaning la situation la I hili nganai le pom haw do kharane ki meaning la itu worship sincere sa la kan rally ning tong da khokrom ji awi aman ka sak che phning la ka ji sa phung ro ki ji meaning ka itu socially, culturally, traditionally, practical kasada what we have. Uklong nangate, la nangate, whatsak nangate, alung tung li Jesus Christ nangate di yang the later clerk is you. Chongza akan nangate the what we have. Kahi, masung la kind of unite sarajaka. We should be sincere. Sincere salak kind of ishiwui. Man ka subject paning laka. Sincere salina. Itum koromra kivangkala jaga itum mui salvation ni aman saklage the kira gini ko thumili ikhatak the wow ga river ya la tau da ang thok teu sang dam ti da ka ken da kachok chang pom chok da le la pai ka ariwa thakane ku bhage we celebrate the power of redemption we celebrate the power of redemption ja Colossians chapter 1 athang in the padak le chine we are delivered from darkness into His kingdom. The redemption breaks chain, sin, fear, shame, and guilt. Kan kami hi ili kan mi hare kichi mang maning la hili points tra sang istala. You will shame, you will guiltiness kle. You will khangachi khangacha. You will khangatsan katong kuji mi gai ne wo acha la ko threaten sa la ko jipi sa te le ji katong yam sang hao thing him tu pai ma ne hili me pi sang pai ne da ngachi ngacha ma ka na le ga sa ji our redemption hin katong kuji mi gai ne wo redemption ji with power I need to celebrate sa da ne aje ki pa ka mang chim ne aru ram thing is all ki pa mang chim ra na kya freedom da Jipin dalam berramai, orang hiak pangshap sami kai, kreiling cikasa, guiltiness lagi sa, katong kuti miya lagi, khalei hi, itum hiwi power hiwi celebrate sa dak lagi ni, na feel sa dak lela, raw pangshap ay na, redemption with power ay na celebrate sa dak lela, na khilap dak lela, maning ko Jubilee na da sang la nali khang te na tai chai la ko Jubilee la myon sa pai na be mo re mang ning mang te ngai si jong ma han phat ngai si ko situation hin na aro hita khira ho gi ta mi tra ka na uklung che khla phai la ko man re mai na pom ka sala tra nga wa pai ka uklung le khi guiltiness wa le face da la chi khang chi khang ja la le face da la ka khiak la le face da la ka social cultural traditional hina hida khira hai da le pai da jiwana to in the sincere suffering ro da hang da le jiwana the power of redemption ji na celebrate salak ta le la ka ji hi to machup se chana he with deliverance he na feel salak ta le la ka ji a redeemed life
shows change in character, speech, and conduct. Hile is there. Mikumo hile. Kacanggat chigat hawi film saka. Uklung lima puning ga kuila ngawada kleina wahi. In a situation puning kungwa klais dala. Is naga pungwali wara the satellite ga carly. Kasing kati oro jana ishili ka than bachina stop sign laga ngalung kui ka ha ga chili. Hili ka shiu pa ma sa chika. Da itu mthela. Itu carly sa men ngawla sa te klai me da ya. Chana atang arma ngalung kui le pom da le ka thalak hau le je ngahan je. Hi ka ching kati o kroji simhan chin ro rashi je. Pura desert side. Ki pa na la ma khamra je ud aina ngalung kui himana kham gi. Ishiu kara aina na malisa ki. Ishiu mirinje haifu la kara aina malisa ki. Ka rana kan mi hare. Jimhan chiro maratro le tro. Idum chile hapox. Adang cha ka man le ka rimphala sa ka saji. Aru ping drop silence how de. Ka cha chu khum chu ji na te la how de. As idum ma thi sala. Ka rana idum le sam lak te le da jang phaning la ga. Kan khui mi haire ki chi wi jang. The power of redemption ji ha feels has dara. Ha ka Nelly may feel it, you host an orgy. Morally. Katang mikhavai. Chili, you host an no shimano, Nelly condemns how is chili. Nelly can't queen yak and the kayakha in Pamaroda. No chi films as I go. Katio Kiona Lerte. Nelly Kion Katioka Lerte. Maleilak. Situation. Hina le itumli hiak feels hang sa teleka. Nelly kan kui kami jia. Jiva no mirinli no we otsa katongali. Maleilak la no we. Ningli legizino. Then he laying ye gizine. The power of redemption jitumli laying jingigizine. Jana Comedy okay. Comedy hina we celebrate by testifying. Testifying. Ili kan mi haire je le ka Nathum sa da hai ka kan khmi na la kan khmi ban na la niang lak la sa. Nali kan mi haire je na village we mi ping line dan hangai re de. Any person nali question ka sa tam la hangai re de. As iti hai ka pain da ve neli la khang han ma sang phang ka pai phi pom mai da legi jin da ve kha mi pa chin ile kan mi hai da iring chok ka hai ne gi he will testify ka sai nam sang hai lak mrala neli kan mi hai la ka cheers we mi kha kana ili kan mi hai here itum le kan mi hai here me very silly hang lak se ne gi we opinion me kya kale la sa jingum 75 years 78 years tili agenda kya rai la sa rally chepa salak se mission jo se da mi kya ku uglung ji hot sa la ga ji da phaning khui de le la mi kya ku uglung ji glow sa la le de le la itu mi church ne secret of body ne testify masa ka chili khion le de khle de hi our first agenda de hi our ning sang da in a testify ma sam ra jai ka khion le de khle de la hi jana sharing the testimony jang ari revelation li 12:11 ka hang they overcame by the blood of the lamb and the word of their testimony the hang jang jana sharing testimonies glorify God and strengthen faith. Hina khamba wa Jesus Christ na ba. No share masala la no le hai ga ji la shiman ho ro ji de. No mili testify sa ka. Mili testify sa ka. No hi matang. No we spiritual life la chiga ji da. Chiga de. He we difference hi ignore ma sa pa em nei thum. Ajo itum business li khon ka sa mang shok te le ka mission ma chi hok chi wang ko chi thukla ne phling lo ja
chỉ sắc lại này phình quy sẽ ở đây thu mẹ tâm here Bible na hang da hang chôn mới chỉ là rằng Bible na kỳ vọng na hang học là sai chứ ít thu mà chụp ngủ cái gì đó là sai mẹ cái nào là cái Bible na hang đấy thấy gì thảo cái na hang khờ Bible này hi kỳ vọng ít thu mình cái hang là ít thu mình phát huy cái gì đấy gì chỉ ít thu mình không có sung à sung ra này rằng ít thu mà chụp khí cái vai cái hắc cái sung ra cái này chỉ mình nghe khờ Jubilee wedding cái pha gì yêu li man hồ rồi à chụp phát huy sao khờ 100 years with Jubilee đi hiva cái sari cái số quan thi là cái nong ra ta xung đó hiva awareness liao đó Jubilee with con here ring cái phang vai mà này mà khờ à chú ít thùng hivi mà phát huy sao khờ hiu phát huy sao khờ ít thùng normal salak hay à hilisa sao khờ ít thùng li khvat cái hắc cái lệ cái gì in hàng ngày này cho nên ít thùng nữa last point này we celebrate by living as a redeem khi vang lên cái ít thùng nữa hada kan mi hare cái gì living example ác sa đó ốc thuyền khờ living example ác sa đó ốc thuyền khờ cái gì này ilikan mi hare cái gì u ring cái phá cái mà lấy cái sao cái đó mà sao phải rồi rằng chỉ vang ấy là let our church continue to be the light a place of hope and a house of redemption hitharan Bible na hang được chỉ vang redeem sa cái hay church ác sa đó ốc thuyền leisalala church in a member saikorali kohor ác sa đó ốc thuyền leisalala church in a tamang cái hay apam li hor ngar sakra cái gì ui church ác salak leisalala cái gì question sa được đi in a feeling khung ác leisalala mikmo mirin di situation da ngalang da la khunung sakship jak le is post doc we presentation chili subject matter ka tong discuss hai ara practical discuss sa tam sra le iling hande no mother church ki Nongman athang cha ka ma thar discuss ga in a credit rate thala ka na you PhD rai ikhim thamra da hakline za ka san da ara mong ga pitchup sang ha le sala 저는 너름 church 지금 그야가 78 years missionary 그야가래 church 그야가 found side in the missionary agleation 지금 해랑래 missionary agle 너름 church spiritually 75% here problem later the hangsa we met here after lunch we discuss on us 이가네 와 you ning disturb 사자 한 family 있어라 이는 라 일리간 밀락로도 세살락스데 한궁 어떤 스란리 디스커스리 안에 이도 아시미 방안에 어떤 항진에 no subject matter attitude he will study li 강대 university 와나 강대 대 와나 주 expenditure 강대 그동 expenditure 6 lakh star 너는 1 lakh 저기 있네 이시나 5 lakh 저 내리 상설로 지금 무슨 상설로 지금 나 한가야 이래 항스데 상설로 지금 무슨 상설로 지금 이는 진리 한벌 살아가 있는 리퀘스트가 사이 마이 church 트라클리 pastor labor pomme mi 40 to 70 진공 그치도 baptize 업 pomme 뭐 versi 와나 그이 지망 아이나 reliable 마사 파이메네 그 commitment 와 그미가이 이 mother church lila ili chance mang cái hanglak cái đó chứ atom li promise haste commitment mis nei asin paning ka mea mi cái này crucial sala cái này
hada in a mission society how kita mia mi kai ni church with business wa manglakan ku hi mang da ve khang te me le la manglakan ku hi khang te ka tong hi second da la Jubilee ji ka jingnam ka chung da salo wo na mission tra ka ji ko da le ka church city tek mate church sakalo wo na mission tra ka ji ko da le ka ji na wo mas halo ka ji meaning la priority run ani ang khung ji salo ka ji ta le na China very li magat heping li itum ki concern le le ka ji chu khum chu tra ka sai ka ji ni Hinava, we celebrate by living as redeemed. Can we go high me ping thada ok thui de lela ke he will question how the jong ji ka hang ni. Jana ku phare conclusion remarkably in it the mingai itum na celebrate raw redemption celebrate how the clay hiva itum siman hai ka sa waina kan ko khui wang nei itum na mo mili raw sa ka sa chipili raw sa ka sa ina free sa khang sak nei itum na more phung la ka phung pa la ka na ok thi de ka phyo mi ka hai chi wang nei chi wang ai nei tum rim pha se rally khorom se dedicate sa se kara itum hi raw ngali raw purpose ma maleilak ka se church le lal purpose le nalikan me lal au purpose le family songkal la purpose le te ha ngai no itum mirin hi thaplung ida matang hai se itum ka sa ga pam ka Jubilee run iliki purpose le kla church iliki purpose le kla hi purpose ki le lak lo ilikan mi chi ki ma maleilak se ki ina Nathum li hi hang la ka thangai ye Nathum ka tong na rim phalak na nak mi wang ningshiya Jubilee Nathum ka tong li sok mi nga sarano kala rana Nathum li niang khung miavang sarano ningshiya ka Matumi lele kachunga ningshiya re anai tumle celebrating God's redemption hiwe tipong le mathalai na tamchite re awi tungli lover we sok me sarano ara itu khokrum he ngachang khawai KKL number 135 laga akhama ngathor sawagi ji program in a hunka chithei mi ke than mi Pungu atam na 7 to 9:30 a.m. Thanmi Leishna Makung, Choir Seat, Makul Baptist Church, Masot Kamila, 247, Masot Kami Seha, Reverend Ngatingpam Kapai Pastor, Pungyer Headquarter, Panran, Jubilee Committee, Masotla, Choir, Kataratui Pami, Soraten, BWS, Matuimi, Reverend Remember, Rimai, Tipong, Youth in Changing World. Kakupla, KKL number 128, Kakup Seha, Reverend Ngachanpem, Shimre Pastor, Shungre, Baptist Church. Aju Kokrum Hili, Program Hili Shurukumi Gaya, Bible Pami, Speaker, Kala Masolai, Nasami Gahan, Tim Saikora Lila, where we saw Ming Sarno Gujihi, Chipundale. Araitum, Kakubla Sadam, KKL number 135, his hang room se, Kakup Seha hi, Dr. Umaling, R. Shimre, Pastor, UBC Pungyer, and Samira, Ari, KKL number 135, his Sampangaika, Quer Nathan Lagaitum Katong Ninka, the sang room se. Rolling
Jesu Christa na we thada look commission thada legacy lungdi singum hang shni da shni singum hang shni da pha na yurami khai tong hewang ni gashi masot mi tani na we thada look commission legacy lungdi le shire da le shikmi ni lu mission da lu mission mi khai ni Bro Jesu Christa na itum ikomo wuivang kala Nongman Baptist Church wang nana gathada le shimi da lu mission mi da Calvary Christum ni thimi nana ra sami gai ka tong hei phaningung laka ring da khalaya mi ka chi bana kala bro chi na ki sami hai kala da phapta da khalai mi ka chi bana khalat ta wang ma ring luer no kha I tu mi more wang thimi la ring lui gai bro chi Christ wi wang ring ra no kala nana ra thui gai tam ni ka tha da lu mission mi kala phaningung laka ari chatwa ki da khalai ra da khalai sumi sho singkhum mi long le Nawi lumishan kami jina nga naumi fra gachu gachahan shit ka sangwi phekar jile ring bang sak mi lifalo ningshiya ra nawi ningkhan kami ka tong ngaji phap da ga sak da thai ka sak sak da thai shing hui laga bro Jesu Christ jili yang tit laga Jesu Christ li miran pam ji mirano Jesu Christ na khamungwi mirin ji ring rano Jesu Christ li hamsang laga chikat kai mirin ji ring rano ka khalat khalaya na ring sa khangai mirin pem ga thui mirin ji Nongman Baptist Church ti leida khlai mi gichi hina ra ring shok na sak mita bro Jesu li khyaka khang sa ga mirin bro Jesu Christ wi le ga shiring ga shok mirin lukha mission le ga shiwi pui ga thu lukha mission li rar ga sang kala bro Jesu mi le aba nawi ka phaning ka thaya church ga salaga nawi ka phaning ka thaya shik ka sang nawa bu salaga bro Jesu wang ka hora khu ka hora church mi phu awung sang sak milo ngazini wi kho khrum bro Jesu nawi lukha mission le ga shina right humli paisa ngasak lo here ara nawi thada le ga shi lungjili thumle apam hen chom mi lushit laka bro Jesu wang kharinga mi phu awung sang sak mita manglali athai ka mathai manglali pui ka thu pem ka thu mi ping wang sokhami ga chi itumi mirin sada pegar ka shong sak mi likhwai saikorali thumli hui khami ngatang khamia Jesu Christ nawi mingli se asa da ka pone amen